Leitan South Kohhran hi tunhma chuan durtlang pastor bial chunga Leitan Kohhran om thina ni a February ni somni pariat sangkhat zakwa somkwa pariat inrin ni chommadar soma Leitan Kohhran committee chuan Leitan South Kohhran preaching station dil na ngai to in durtlang bial tu pastor si vanal ringa havin committee nei ani a Hemi chuma Kohhran committee in aremti angin durtlang pastor bial in khom puya preaching station dil na chu thlen ani a April ni somni pali atanga ni somni paruk sangkha zakwa somkwa pariata durtlang pastor bial in khom pui voi sumsari pangana Leitan biak ina neya Leitan South preaching station ada dil na chu soihauni in palai ten lungrol takin anrem tita a tichuan bial standing committee in ahon hunle program te aduan angin Mei ni somni pali sangkhat zakwa somkwa pariat pathian ni chommadar soma Leitan South preaching station chu bial chairman upalal mingmoyan ahonga hemirwal hian Kohhran meichhia le Christian thalai polpo ading ngalani kum sangkhat zakwa somkwa pariat October tha a Aizol Mar Presbytery in Khompui ramhlun not biak ina nei chuan Leitan South preaching station chu Kohhran pui tinga hlan kai remti a December ni ruk sangkhat zakwa somkwa pariat pathian ni chommadar soma Kohhran pui tinga hlan kai lo ni zuita ani Mei sangkhat zakwa somkwa pariat kan din tira Leitan South Kohhran din muntang pui chu heti ang hiani a Dan zo kim zari somnga member zongzong za sari somriat pakhat chung ko za somni pariat Kohhran pa panga kan neya minister pasari kan neya tolu pa pakhat kan nei bok ani Kohhran noya committee peng shang te chu finance committee building committee ramthar committee social front committee music committee masi sangati committee light committee sound committee Property Committee, Decoration Committee, Christian Chungkwa Committee, Sunday School Committee, Program Subcommittee, BSI Committee, Media Committee. Leitan South Kohhran mei cherong na hi mei ni somni pali sangkhat zakwa somkwa pariata Leitan South Kohhran preaching station ani achangin chanhngal ani a June sangkhat zakwa somkwa pariata Christian chungko in siar na masaber nei ani a hetiang hi adin hunani chungko in omzat in za somle panga nitin chung in khom nei thei in somnga le pakhat bu fai chamzat in za somle panga mei member zat mi zale somkwa paruk khati hun lai khan in obi baka khan committee member pariat chia ani a kum in sang ni somni paruka ero chuan obi baka committee member som pakwa kan vain somni panga lai kan lo ni ta kan thang tho na se matin kum sangkha zakwa somkwa pariat kan in dan tir khan chungkwa za som pangal chau kan nia tuna ero chuan chungkwa zathum somli lai kan lo ni ta alom takzet ani tin heng chungkwa zathum somli hian bu fai tham te po kan vain kan lo tham theita pathian shroina liaw ani a heng chungkwa zathum somli atang hian chungkwa zathum panin ni tin Christian chungkwa mei cher chi in chung in khom kan han nei thei te aro pui kan ti em boka biak in le avel cheimoi lama hian na kan thok na sa em boka decoration hian thei to pin biak in le avel te cheimoin biak in chung pangpar khoi na te kan thok boka heng te hi pathian rongbol na ni ti sia in kan thei to kan han choa chu mai baka apoimo mai chu Christian chungkwa ni tur hian thei to pin Kohhran meichia hian rongbol na lama kan tanga mele June fe chwa program hi kumtin kan nei thina he huna hian thupui Christian chung kolam hoite kan zir thina heng wang te po hian ani ange Kohhran rongbol na akal tluanga pathian in malasoma Christian chungkwa te po du tu samin pungchak em lo maila ama ero chu ma hi chu kan son ve zel bok ani bu fai tham rongbol na po hi
Leitan South Kohhran hmeichhia chhungkua zathum somli hian bu fai tham hi kan tham thei veka ma kan sona kan thang chhona se mema kumsang hi somni panga chung khan kezi singli sangruk somkwa pahnih lai bu fai Kohhran hmeichhia ten chung tinin kan tham theya a poisa chantir phei chuan cheng nuai kwa le sanga somli lai mai ania heng te hi aro pui kan tia hetia anga kan han thok chuak thei kan tham chuak thei hi pathian hruaina liao liao ani kan ti ani ni tin chung in khom nei chung changa po hian Kohhran hmeichhia hian tran kan la ve na se mema Kohhran in dan tir kumsang khazakwa somkwa pariata khan Kohhran in chungkwa za som panga a chungkwa somnga pakhat chau khan ni tin chung in khom an nei the ani kum sang ni somni panga ai ro chuan chungkwa zathum somli atingin chungkwa zathum pani lai min chung in khom kan han nei the te hi aro pui kan tia pathian kai hruaina liao liao ani Christian Chalai Paul Leitan South Branch hi Leitan South Kohhran Meini somni pali sangkhat zakwa somkwa pariata preaching station a adin atangin preaching station committee chuan KGP office bearer tele committee member turte aruat ngala Christian Chalai Paul Leitan South Branch chu Meini somni pali sangkhat zakwa somkwa pariat khan aloding chanta ani kumsang ni somni pathum khan kumsomni pangana silver jubilee lomin tuna hian pathian shroina in kumsomni le pariat amang ve mek bok kumsang khazakwa somkwa pariata KGP Leitan South Branch adintir khan member mi pa za som pasari le meichia somruk pakwa avain mi za le somriat paruk annia branch budget hi cheng singli ani ni somni panga me sang khazakwa somkwa pariata committee masaber upadoktor alian za matena kanneya heta hian mi somnia sompakwa kan kala chu ta kan ro rel te chu KGP member zone ti te group in thendan tu te le in khan hun te tin kum sang khazakwa somkwa pariat chan venulama project nei dan te ni a hemi kum hian big takin pitch pipe ti te holo guitar le Kohhran biak in sakmeng ran cheng sanga project a kan neya Kohhran in dan tir hian Kohhran committee min beise angin biak in tholom khonte biak in pangpar khoite biak in duty te KGP kuta min beise ya chutiang tak chuan hei pangpar khoi tu ruan masak ber te po nula funda zo biak sangi le nula PC la chan himite ti ani a tin ke ni po biak in duty in keima le pusilal fakzuala te po abul tan tu kan ni a tin hemi kum hian library te po bul kan neya tin chu mai ni lovin kan Kohhran chunga Chanchin bu Kohhran in tin dek Chanchin bu nei ve tha kan ti a thalai te thian mingvo in hemi kum hian bul kan tran boga tin Kohhran in min be se angin biak in tholom han khonna hemi leinan hian poisa kan thawa pali kan leya chu mai ni lovin begin chung pangpar khoina astan hi keimani kutliau liawin kan siam ve a ei pe hi zutun thleng hian mu thein alomani Christian Chalai Paul Leitan South Branch din hun tlang pui lo ngai thaila member mi pa zanthi somnga le pali kanom meka meichia hi za somre le pali nia member zongjong hi zali le somthum le pariat kan ni missionary pakwa kan chom meka missionary a chuak pani kan nei bokani Leitan South Kohhran indan maa Leitan Kohhran aloi hauchin KGP over to te chuan Pavalai Paul din ve an du thu an soitaliam liama juni sompanga sangni pasari zirtop nia chung mi chanhem ngai zwal te chuan bial tu pastor KC Vanal du ahwin zanria kil haumewin an ngai tu ata a Leitan South Kohhran Pavalai Paul hi February ni somni pariat sangni pariat ninga nia din na launita a Mizoram Pavalai Paul ding masazinga somsari na ni in shwai tu atan Kohhran committee chuan hengmi te hi arwat Kohhranina din phalna apek hi
sang ni le pariata alo ding kan ti kha tain convener pusilal fakzuala ani tu na kan Kohhran upa ni ta hi tin assistant convener a puichlal rimoya ani pokan Kohhran upa ani to a secretary hi pusilal chan hima ani zuang tuiveng thara Kohhran upa irom boka tin Kohhran representative ka khang lai khan tual upau silal on ania ni pokan Kohhran upa kumina peijang kan Kohhran chairman ni mek hi ni a ka Kohhran in ruata tin chungba ka chuan kani khom pa saber a khan chutiang chuan throi tu te than bela assistant secretary a pulal lian khama treasurer a puel team mangai thanga le finance secretary a pu RT vela te tiang khan kan throi tu masa te in an lo hruaya chun lo ding ani ama sabera an committee ma sabera kha choi khom an rota tin chumi ba ka chun budget cheng sanga in siam vea chung budget sanga tang chuan cheng sang thum chu Kohhran thu thleng leinan an tho nga la chuan abak sang ti lom kha khamikuma aizol mar presbytery kan thendon awang khan puinan Kohhrana an pe bokani chuna bo bangom lowin an budget sanga nei kha KPP 10 hemikum hen Kohhran an chung lu veka Kohhran kutke Kohhran banrin om tak ni kha heng atir te tang hian an lo ching chana chu voi ni thlengin kan thei top choin Kohhran phui sui nan te amason nan te Kohhran Pavalai pol te hian ma kan lawe zelani tholom tele thlatin hian KPP ip kan tia chung member tina tangin kan in khonvea chung te chu kan sumlak luna ania budget than pa kan in siam lawa amaro chu kan mamo angte kan poisa nei dara zirin project te kan in siam vea kumina hianin Kohhran kaltlangin missionary panga Kohhran Pavalai pol te hian kan chom ve ani kum som pariat na kan lo man ve to dona hian kan member za som ni panga ne hi atam ala tam lo mange ti te po kan mai the maro chu Kohhran pa tam tak hi ron til rem chang chi lo te ron la tel du chi lo te le then chu ron ngai sak tok lo te tinami ba ka thil danga rong bol na danga in mang te ron til rem chang chi lo te po kan oma maro chu tunak member za som ni panga lai kanom hi i tam kan intive leni Pathian khongai na awangin Kohhran member po kan lo pung ve zela Kohhran kum top report nu nung bera kan din mun chu hetiang hi ani mei ni somni pani sang thei somni pathuma khan silver jubilee kan lom vea tuna chuan kum sang ni somni paruka hian kum somni pasari upa anon ve don ta kum sang ni somni panga kum top December ni som thum pakhata kan Kohhran din mun ve thum chu hetiang hi ani ta Kohhran committee member ra song za thi som thum panga kan nia Kohhran upa som pani ni in minister somni pathum an vain mi som thum panga Kohhran committee member kan oma tin pem upa pani kan nia dan zo kim dan chung om mek za thi sang khat le jani som sari pasaring kan lo pung chhota tin Kohhran mi zong hi sang khat le zaduk som kwa pani kan ni ta boka chung ko za thi Kohhran mi om lang na hi jathum somwa pakwan in om pol na panga vain jathum som pali kan ni bok ani tinga Kohhran hian missionary kum sang ni som ni panga chung khan jani paruk kan choma kum thar sang ni som ni paruka hian mi jani som pasari kan chom chan de me kani tin Leitan sar Kohhran chang hian pastor pathum man chuak to pro pastor thok lai mek pakhat kan nei boka tin missionary chang lai mek hi pali kan nei bok ani pathian ram tholom lam han ta lang ve thungila sinota pathian ram tholom han chun zat din mun hatiang hi ni kan din tir kan Kohhran din tir sang ka zakua som kwa pakwa khan cheng noi ni le sing ni sang thum zanga som ruk panga ani kum sang ni som ni panga a khan cheng vaibel chani le noi somma pariat sing ti sang khat le za lo ni chowe ta lo mo khop maya hi dan zo kim pakhat zelin cheng sing ti le jasari som sari pathum zel thoang kan ni Sunday school din mun lam ta lang ve thungila Sunday school zila ja thi sang kha jathum somriat pasari kan ni ya tin Sunday school zirti tu ja samruk pali ni in Bible ko mi sang khat le zanga somnga pakhat ani